Ngibingelela amakhosi onke nabefundisi amakhosi asezulwini nehamente yonke engcwele. Ngicela abakithi umkhulu wami uSembela Mdlenge Hlalumesisi kamqakela imbulubelethe. Ngicela ukuthi abe nami kule ndawo kulo msebenzi kaNkulunkulu esengulikeziwe ngesihlabelelo sika-197. Wangibeza ngosingezwe lakho yeah.
Nkosi mnikazi wezinto zonke, ngikuqhamphakamisa ukubonga. Ngibonga umsebenzi wakho oyingcwele usiphe wona ukuba siwenze. Ngibonga futhi Nkosi ukuba ungiphe amashoki ami enginawo abefundisi ababili besaphathene kahle kakhulu nabo ngoba bebengakaze bangiphikise konke umsebenzi kaNkulunkulu siyathumana sobathathu. Ngibonga umsebenzi omuhle kaNkulunkulu owawehlisa kulo muzi wakho oyingcwele ukuba sisebenze sonke sibambisane ngendlela esibambisene ngayo. Ngiyakubonga lokho Nkosi yamakhosi. Enye into enhle iyabongwa ngoba kuyenzeka uma kuba khona omunye ozosiza omunye ngokumsebenzi kaNkulunkulu ebese kuba khona uhluthu kungezwani. Ngibonga nje uNkulunkulu ukuthi ulokusenze sabamuntu munye njengoba sibathathu nje siwuphethe kahle umsebenzi wakho. Bebengakangiboni ukuthi njengoba sengimdala sengigugile bangihluphe. Cha Nkosi yamakhosi ngiyabonga lokho, siyalalelana. Into oqala leyo engiyibonga Nkosi yamakhosi ehlale sokhosi mhlawumbe ayikazibonge leyo nto leyo. Kuba khona impi uma ngabe sekukhona omunye angafuni omunye. Cha ileyo ngiyozi ngicela ukuthi uyisuse njalo mnikazi wesonto ingasondeli ngapha ngaseGauteng, sibumbane nje khona kothi noma sihlushwa njengoba kuyathandathandeka ukuthi sihlushwe kuleli bandla, sihlushwe siyimbumba. Thixo ngiyabonga ukuthi uzohlala nathi isikhathi esingaka. Amen. Into enhle iyabonga. Ngabeka ngenzi kahle wangaphakame ngibonge ngingumntwana wakho. Emsebenzini wonke walo muzi lona silosibambene kuwo. Sicela ke Nkosi ukuthi usenze sibe imbumba ngoba futhi wena uNkulunkulu wena. Mina nje ngithi iphoko sakho ngoba ngivusa sengifile ngeke ngikhohlwe lokho. Yoze ngibe sefe emadlebeni akho nolaleleyo ngoba uThixo lona maningi amagama abizwa ngawo angahambi ngendlela yesonto atshekile. Kodwa mina ngithi mina lo phambi kwami akatshekile uThixo wami lo. Owakwazi ukufika wangibona ngilele ngiqala nokungilala esibhedlela ungazalwa waze ngilale esibhedlela mina. Kodwa wangilanda unyawo lesulu uNkulunkulu ngempela ayenze ngulibali. Amen. Ngani ngelinye ilanga ngathi ngigulelwa kugula umntwana wami ngoba oshebe baxhumene eNazaretha. Wagula umntwana wami lapha ogama lakhe kuthiwa uBuhle. Wayewa Nkosi yamakhosi. Ngikhumbula ngelinye ilanga ngathi ngithatha ifeni esewile ngawela phezu kwayo yavele yafa nawo futhi. Wathi uma ngiye ebuhleni ngawathatha amantombazane ami omabili ngahamba nawo ebuhleni. Ngafika kunyanga yezulu ngathi Nkosi yamakhosi, njengoba ngiyisebenzi sakho somzi wakho ngisebenza esitezi ngisebenza amapayipi ngenza yonke into ngithuma yonke indawo ngisegumbini lapha egumbini nje yimi engangibeka leyo msebenzi loya osegumbini. Ngathi Nkosi yamakhosi uNkulunkulu bakho akubonakaliseki kimi nangu umntwana enokufaka ukuwa. Wavelothi angifuna amafutha ngijima ubuye wakwabuyisela ngaba ngafuna amafutha ngawabuyisa. Wavelothi suka namhlanje ngekaphinda awe. Ngikhuluma ngomuntu osene-3 years eshadile, ngimshadisile intombi ishadile ayikaziwe kusukela ngonyanga esonto. uThixo-ke lo phambi kwami. Lokufa kokuwamafisa awapheli kalula umuntu, kodwa wakwazi ukwaqeda wena Nkosi yamakhosi uyinyanga yesonto.
izinto zomhlaba ziningi kakhulu Thixo ongenzela zona. Ngikhumbula ngelinye ilanga nje kwadlula intombazana eganile idlula kithi ekhaya esihlahleni sakho somganu lapho wafika waphumula khona usewumqali wendlela. Ngakhe kuso ngasondela kuso sasekhaya egcekeni. Njalo uyafika lo sisi uthi uyazi namhlanje ngizohlambuluka. Hawu uhlambulukani mntwana omkhulu? Cha ngihlambuluka ngibona ngamehlanga. Ububonani kanti uthi bekuthuma ngihamba nje ngendlela bese ngizojika ngalena egusha ucingo lwakho ekhaya bese ngibona insizwa iqhoshile esitulweni phansi kwesihlahla sikababamkhulu. Uthi hawu Nkosi yami usuku ukuthi lo makoti ayiphethe kahle nayo indoda ikhoshile. Uthi kuzobeka bili le ndoda ngiyifice ebese nginyanya ukusondela ngivele ngihluke lapha kude ngibukele kude ngehlahla. Wayengasondele duze waye engayi kule ndlela efike igushe wayede ngabona bese enyanya ebese egusha kude bese ebuka le ndoda lena ekhoshile emsini kabhuti wakhe. Uthi ngelinye ilanga athi cha namhlanje ngifuna le ndoda ukusondela kuyona ngizoyithuka nokuyithuka. Uthi ngeza ngazogusha ucingo ngayibuka le ndoda. Uthi ngathi mathi ngiyabheka ulo mkhulu osekuhlabelelweni mayibonge Nkosi. Awu Shembe ngikuthanda kakhulu. Ngikuthanda kakhulu ngoba ngelinye ilanga ngahlangana nabantu ngelinye ilanga befuna mina bangibuza kimi ukuthi ngikuphi bekhuluma nami hayi ngeke ngase ngithi mina wathi ngiyamazi lo uhlala eGoli lo ubheka umsebenzi kaNkulunkulu eGoli lo akekho. Base bethi ubuya nini ngathi angazi bengibuza kimi ungifihlile uNkulunkulu ukuthi ngingabonakala ukuthi ngiyimi. Kuthe kwashonisa ubembili wayesekufonela omunye wayesethi uyabona lo mthi wakho lona le nyanga yakho ungasuki kuyona. Ngithi mina yindaba yini abantu bafike bangakuboni wena babuze wena kuwe. Ngithi mina ngathi wena ubani? Uthi ha ngiyeke mina ngizofika nje ngizocela ukuthi ubungise kule nyanga yakho. Ushiwo wena uhlele esihlalweni mayibonge Nkosi. Into enhle yabongwa. Akuyikho lokhu ukuthi singalokhu sikhuluma into ezitshekile ngoThixo ngoba angazi ukuthi sisuke sesimenyanyani futhi. Yipho ungayeki thatha umNazaretha wakho ufake ebhokisini. Uhlala ukuthatha ilifu. Ngoba uyakubona nje nabanye abayebeke khona lapha phakathi kwethu bengasakufuni mina ngesaba Thixo mina uma bakhona into engizoyibona kuwe ngiyibone isiyimbi. Ngoba ngibona besukile lezonke ekhanda. Zikothuka kancane indwele zomuntu ekabeleni ebhekene nonyazi nje. Ziyashintsha. Zilingisela enebuko kuthiwa umanyalabani. Ngoba ubhekene noThixo. Nkosi yakubhekana nawe. Sengibonile kakhulu. Usumbonisile uNkulunkulu wakho. Wena uThixo ngempela kodwa abantu angazi ukuthi bawuze bezweni ngimthubani. Abasizwa noma sihlanya thina, kodwa sithi siyahlanya, sihlanya thina sibabaza ophambi kwethu. Mikhulu imisebenzi eyenzakalayo. Angeke ngulibale ukuthi
ngenye imini bekubonile ukuthi uThixo bathi ngcono bekubize ngodokotela angeke ngulibale lokho futhi uThixo ngoba izizwe zonke uma zihlangana nathi khona ngenye imini wakwasithuma ngeke ngisho ukuthi nini kodwa ngoba indebe eziningi ezizozwa kodwa uThixo uyangiswa wakwasithuma uThixo ngenye imini wathuma kwelinye izwe nalo ngeke ngilisho ngoba into kahle uma uyisebenza akufanelekanga ukuthi uhambe uyeneka nje wakwasithuma komnyunyana kwelinye izwe sathi masifika nje ebhodakeni kuthiwa awu nibonakala nihambe ukuthi nina ngiyabonyazi lwesulu uma sibuza ukuthi uyalazi wena unyazi lwesulu lothi awu bese bethi hayi incwadi ibhaliwe akukho la ungaziwa khona Thixo ngaphandle kwalaba ohlezi nabo nje kule planet engapha eSouth Africa abazenza lo dead ahead kube ngathi ababoni ukuthi ubani siyakuthanda Thixo wethu la eGoli engathi ungabuye kulenyanga esayo futhi angeke sidinwe ukuhlala nawe ngoba sikude thina futhi thina siyazazi ukuthi abantu abasemhlabeni hayi uma bebona thina nje abanye ngivele ukuthi nje abaphilise ishabathe uma basibona nje saba singabefundisi siso bathathu banikina amakhanda babheke phansi ngoba sihamba nawe Thixo siyabonga Thixo ube uhlale unathi njalo asinandaba nabangasifuni makusifuna uwe kuphela sinakuphelele kithi nezithaka sinandaba nazo noma zikwenza lokho ezikwenzayo zithufaka kuma voice mail zimemeza ngathi zenza yonke into sengiyabonga njengoba nohlanya lwakho ohlala lushawa njalo lumfundisi uDlomo singathi uthanda ukwehla manje Nkosi yamakhosi ngoba kukhona wena phambi kwakhe abasifuna basemhlabeni ngoba sihamba nawe ngeke besali futhi asinandaba inqubo nomasithanda uwe Thixo thina siyohlala njalo sinamathele sikwenzela izinto ezinhle futhi asafuni thina ukusukela eGoli sifuna ukuthi mahlala neleli viki esisayo futhi ngendlela nje esizizwa sikhululeke ngayo naleli dimoni elisiveleleyo kulo musi lona lisivelele idimoni lapha angaze ngibone mina kuthiwa khona umhlangano ongaka okuthiwa amanzi awekho kodwa wena Thixo uyawaletha amanzi kodwa siyasafanele uhulumeni phela amanzi lapha kusukela ngeviki eliphelile awekho kuze kube manje kodwa ngoba wena uNkulunkulu wakwenza ukuthi manje ngimemeze nalapho engangisebenza khona ngimemeze emuva ngithi ngiyabheka ngibona amalule sengene ngesamanzi njengoba lokho engene ngo4 namhlanje angigijimanga kuye kwagijima umfundisi uDlomo thulile nje ngalala ngapha phezulu sefikile amathela akhe ebusuku engena zonke indawo efaka afakwa uwe Thixo la umazi kukho konke nje obuzwa nendlini iduma njena zingane zakho kwasuka ingane zakho zenza lapha kithi lapha ekuthuthukeni zathi webafundisi thina umsebenzi wethu sizoletha indlini kuphela siphinde sikhathe siniku udizini khululekane uzuyibusise Thixo lezo ngane ezenzela ozasihlabisa ikhefu ukube sikwazi ukuhosta umhlangano wakho umhlangano wakho oyingcwele uyesinda Thixo ngeke mina ngikufundeleke manje wathi namhlanje njengoba ngiyacabanga ukuthi njengoba usungnikele kade beshumayele befunda incwadi ake ngikuphumuze namhlanje ake ngafunde ake ngobaze wena uyincwadi ake ngifunde wena le Thixo njengoba ibhukeje mina ngibukela wena ngelinye ilanga Thixo kwathi uma ngisuka ngizosebenza lapha emzini wakho engcwele ngulungiselela ngeke ngishiye futhi lokho
ngoba khona abantu abanhliziyo zabo zimavanga abangamboni Thixo ukuthi uNkulunkulu esephambi kwabo molonga ukuphila ngandlela ngemphupha yabona uma sengisho njalo ngithi mina ngaliphupha kodwa ngoba kwakhona wena angaphuphi futhi ngoba wabuye wakuveza ukuthi angiphuphi kahle ngabona nje mina ngilele ebusuku lapha mina ngabona Thixo uza phambi kwami uphethe incwadi ufika le ncwadi uyivula uthi kule ncwadi lo ntombazana wakho lona ngilethe ipromotion yakhe emsebenzini uzothi namhlanje yena liyoshona esubile kwesikhundla akuso cha ngavuka nje angangamxoxela nje ushunina wakhe ngathatha nje imoto ngeze ekuthuthukeni ngazosebenza ngithe uma ngilapha ekuthuthukeni wase yafona unina wakhe hawu kwenzenjani manje uye ikhona into esivelele uZandile ngathi mina thula ngutshele ukuthi yini thula-ke utshelwe yimi ukuthi yini sebembizile emsebenzini bamnika isikhundla esiyi wathi kanti wena uyagula ususwe ngubani ngithi angikutshelanga ngamabomu ngithulile ngathi kwesinye isikhathi uma ube saphupha iphupho ukuthi uyaxoxa ngcono ukuthi uwe mhlawumbe lizokwenza ube ngibone kuwunyazi lukwenza lokhu ake ngingayiphathele esiko usetshelwa yini ukuthi hayi wena ufuna ungitshela ukuthi sebemkhumbule esikhundleni emsebenzini uthi usho kanjani ukuthi mina ngisho kahle phela ngoba ebusuku kade nginonyazi lukwenzile lokho ozolitshela khona shona-ke kwenzekeni hayi weliphinde khona lapho mabuda hawu kanti sithi sihlezi noShembe mhlawumbe simbuka kancane simbukela phansi njena kanti sihlezi noThixo kwangoqobo amen angizokwanda kakhulu mina Thixo ngoba umsebenzi wonke ngowakho nokwenza konke ongithume khona ngiyingane yakho uyabona uma sengizoba ngiqhubeke nokukhuluma hayi ngoba kuphele ngase ngikusho kodwa ngoba ngifundanga incwadi ethi ngufakazwa zikwazi ukuphendula abantu kusasa beyobhabhathiswa uNtombela incwadi cha sebelalele kwenele kwabhabhathisa uNtombela abantu kusasa uzobabhabhathisa futhi kodwa ngithi angibonge nje kuphela okunye futhi ngibonga lo Ntombela sothi kwami ukuthi umgcina ngafi ahlale ekhona Nkosi yamakhosi lapha ukuze ehambe lapho eyobhabhadisa ngoba ngenye imini wangithatha ngisemfunela uNtombela kanti uyongibulala ngiyangibonge Thixo indaba endala le ngikhulumayo mbonga ukuthi uNtombela uzungamshintshi lapha ukuthi awubhabhadisa uzungasho Thixo ukuthi wobhabhadisa mina noNtombela ngoba ngethi Thixo ngiyoqala ukwala ngalolo langa mhla ushondayo ungithethelele Thixo ngoba anganiyazi lento engayibona wena uNtombela ungifake enyokeni ngithi angikusho lokhu ngiyaphinda kodwa kube sisele nasendleleni zabantu ukuthi lo mhlaba uphilile umekhaya ukuthi lo Thixo phambi kwami akashintshe wezinto eziyi-1 amen ngina uNtombela waya ngenkani kuwe eyocela amaloli akho kodwa mina futhi ngicele mina indawo lokubhabhadisa uma esethi uyocela amaloli ethi uzoyawedwa mna ngiyini kade kushiwe abefundisi emfuleni for wonke kunamaphoyisa ahamba lapha ukuthi akusondelwa lapha uNtombela uyongifaka lapho mina kwala Thixo usumbiza laphana umbiza ukuthi akeze umnikeza amanzi uthi naka amanzi umali umnikazi walapha enyakhona esengivukela uyomtshela ngawo uyabuya uNtombela uzothi wesibane kanti unamanga wena usuyelele ukutshela uShembe ukuthi kanti lapha kunenyoka kithi Ntombela ngiyangu utshela uShembe utshele ubani ngoba kathi ungifimba mina ngathi asiye ngenkani
esembizile uThixo phambi kwethu esebonile inkinga ezosesela wamnikeza amanzi ngaba ngikho namhlanje ukunyazo wesulwa lengekho yayingeke ifike nale COVID ngithi umgcini uNtombela impela angaguli angafi abelokho ekhona enza lo msebenzi khona ezothi mafika la egoli ahamba obhabhalisa futhi yedwa hayi nami Thixo wayiphusha inyoka uNtombela emfuleni ngithi uyaklawona ngithi mina cha ngizoke ngithi ukuvumisa abantu la ngithathele labavangela umsebenzi nabashumayeli ngifumisa abantu lapho ukuze behambe beyobhabhatisa ngenza isilo motion kancane ngifuna ngithi simbamba ngoba unekala unqolele Thixo ngavuma ukuthi cha ayimbamba ngoba ngitshelile ngase ngempela elokhu iphusha inyoka ethi hayi ikhona iphushayo uyaklawula uNtombela usawushayana vele phela wena awungoni ngithunya unyazi angitshela ikhona leshodobe athi wesibangena shesha hawu kuNkulunkulu nami sangena cha lama witness lafa kwangafake kancane islow motion ngeze ngiqhubha isikhathi ukuthi kanti isiyombamba nini phela ngoba ikhona nakho siyozisibambe sisobabili ngifake ngiwafake lama witness ngehle ngesiyephiso ngithathe ubhoko ngiqhubhe phambili tiki luthubo kwekifi hawu ebese ngisondeza unyawo lwami lapho obhokweni lufika unyawo lwami luthi tifi phezu kwakhe phezu kwenyoka hawu nami bese ngiqala ngiyiphusha ngihlanya njengoNtombela ngoba ngiyayibona kanti iyezwa kanti umonisela ukuthi uyobani phela sesogcinela manje ake ngenze letho ezolo oluhlanye ngihamba la hayi nyokhela sithunywe unyazi hawu yasikhela ngempela inyoka efuleni yakhela ngobona kusuka uqubuka amagwebu nje lapha ngithe uma ngishoma ubhoko ngipaphathisa lwase lukhala ngemuva ubhoko athuma wathi Ntombela baba sabantu ngathi kulupho la ngiyayiphusha-ke engayiphusha cha bawethu ithi isuka yayibuyisa ikhanda yayifaka apha ngesasa senzaba ukusho-ke nami nje alifakaphi ikhanda yalifaka lapha nje kwaNkhwanazi iphakame inyawo zingathinti phansi ngithi mina hayi Ntombela hey suka lapha wena phaphathisa abantu hawu uhlanya lakho Ntombela Nkosi lusilisele ungaphi luswana ney'nyoka ngiwufakazi walokho Thixo kufa wathi uma sengiyose siyoqeda abantu ngasazi noma babe-500 something sesiyobaqeda emfuleni manje angisazi nami phela lo sobaba uhlezi lapha kimi lapha ula emathangeni lo soba ihlezi ngempela uma ngithi nyakaza kakhulu ngipaphathise ngiqale bese ngikhoda uNkulunkulu wami ngoba phela sengibambile ngoba isihleli lapha kwami ngizokwenze njani ukuthi ngiphume ngishiye uNtombela ngithathe ngizikubhoko ngilukhiphe ngapha ngizimelele ngalo ngigxume ngiyobamba isitebhiso sivele siphakame sibuye nami siyongifaka ngemuva sebentu ofuna kude ngemva kwakhe mvuke lapho ayikubona ngathi wenzani ngibuye lapho-ke isithathe isitebhiso ngisibeke lapha ngiphume ngithathe imoto yami ngiyishaya ngibuye la ngeze uzotshela usheya ukuthi ngishiya lapha enkingeni Ntombela ngikhumule ngiyihlalele endlini uzoyifikela lapha ayiyalela abantu ade kwabhabhathisa ngasafuna ukusondela kuwe kodwa manje inkinga manje iminyango yethu ibhekene uzothi uma ikhamela lapha nje eyamazi ukhamngethi ngithini ibheke Ntombela uma ikhamela lapha bese bentshela bethi nangeza vele vala umnyango angifuni nje azenze ngithethise ethi ilento engiyenza ngivala umnyango ngingasakhulumi kakhulu basafuna uNtombela elokhu engixine ngayakho ngoba nami ngiyayibona imbi lento engenze kuwena ngimshiye lapha kodwa inkinga ebifunga ngiyeka Nkosi yamakhosi ngicela ukwehlela ngezathi
ehlalisa ukhosi ngoba umsebenzi wonke ungowakho. Ngizothi nje ngithi kancane ngihlobise kancane nje ngo-239 amavesi ambalwa bese ngihlala phansi ngithethela uThixo akhulume nabantu bakhe abamemile beza lapha Nkosi yamakhosi sengusele umsebenzi wakho kuwehlaleni sobukhosi. Siyabonga amazwi amnandi esiwaphiwe umfundisi wenkosi, inkosi ezimbusisa. Sizovala inkonzo yesabasha sekuseni ngesihlabelelo samashumi amane futhi sicela umshumayeli ungiba wasethemba lethu asolela isihlabelelo inkosi imbusisa.
ela sitimela samampondo tholela fohle imvale bevale emasangweni isisilomezayo yakho boss njengamanzi othukela benganapfunjela undaba zehle entabaswe sehla zajula zehlele emakhosini emthandeni kwamaphumulo sathi mazikweli phezulu sabanevunga zavungasela kwamangala amadoda amangale kumaqhamta nomlungu sayitsheni wahloma asethusti kufike wazwakala udumadume kwelasedududu beliyobikela ugombela isitimela samampondo nakwazindela bafike baluswa kanti ufunge ngolangaphuma sikothena abalothala bangulusanda sinemsebenzi njengelanga ingubo mahlambe kogunguba luhlahla somdle bahlalwa yona ihlalo ngezezulu kuphela ingidingidane egidise kade kwasebegidisa uphuhla phansi ophuhla emzini amakhosini ephakameni umhawuphalala abasinda basengozini umanda sithebela unjengensonyama umbe wakafika ngakolasetransvalo bebhekwe ngabansundu nabamhlophe mahlambe bazingungu ngogunguba lufunge ngenyanga sezulwini umkhonto bazwe emazulwini ubazwe nganhliziyo nosokhabzela abasebethukisela undlu kajama benosenza ngakhona utekula bafosi namadoda abehlelete kulena ndebhamba abethi mekwabusa nyanga sezulwini bafuna izazi ezazubuthi kona senyakathi umuthi kawusebenzanga lutho usodida sobedidimala othi dopitiselomalevana nojandube kwelasenanda abezinde zenyanga sezulwini azilingananga nezabasemhlabeni ezenyanga sezulwini eshagu nomhlaba ezamaphekula zaphelele ePietermaritzburg kwandonga ibovu inkosi abayiphike ephakameni bathe beyiphike ephakameni afakazela umuzi wakabheka uzulu uthi ngo-1978 awukhipha umhlangano ubheke entabeni nasenhlangakazi wakwafakazi umuzi waseshoyo kwaphinda ulimu uthila ngabe lisekudumuzeleni abafarisi bebengamatshe esandleni abaphikile indlenya ngasezulwini laba babefike bengamachwephetsha namhla sebejikela imbengu ngasezulwini inyanga bengaphathi izikhwama ezinye angayiphathi izikhwama inyanga bengachithi amathambo ezinye angachithi amathambo inyanga bengafuni imvulamlomo ezinye ayifuni imvulamlomo usuke wafunga washetsha ngasembeka amakhosi emaqadeni bafike abaluza udumela inyanga sezulwini bathi usefikile ubhombela isitimela samampondo uqola intaba zasengwaqhube amatabetulu ubabeka umuzi wasemhleni ejubuhle baphakama basuka suka ngotshengo lenkosazana usefo sasezulwini esibasefo esibawele kombili ukhipha amakhability umkhipha dukwe nakumndawo enkantolo walesula icala thani namthelela kanti ubuzofuka ngonyanga sezulwini ingcwele eqhaphakazulwini inyabela kwesimazana abalisentakadela okwekwenya lukasini wesikanina nendaba esezulwini badosha abanikandaba ezitsha okwengcobo umaphola bengale ungasandla ubelaletomisanda intendele emivesithi udaba libisisabeelo ababekhe bezomesesandeni umkhabokhabe ephindelela nabezimabophaphindindisi uphana abamthonayo bequbusa ibhodama elihlala sasezulwini ingoma yakuyala kithi athe beyiphika bomhlaba abezulu babe bevuma zonke izizwe zonke izizwe zonke izizwe zonke izizwe